Alright, sagudahin nga ti surat ni pagayam tayo nga Diana. Dear Cousin. Sakbay man ti amin, idanon ko man tinabara kablaw ko kada kay amin nga taga Nemars Studio. Nagyamanak, ti kanayon nyo nga panangliliwa kada kami. Already adak pala, iti balasyo taaw, ket talaga nga mahilig akon. Nga, na-esemak agbuya, kada giti live streaming, kang runana, di giti programa yung letter reading. Naawis metirik na kasin yung nga nangiburay, iti pakasaritaak, ngamin ket magusto ak launing agdingdingig no kwan, tunggal agibasa ka ti balakat, di giti viewers. Ket gabuta iti agdama ket addaanak iti parikot. Intortorent kometenti nang surat ti pakasaritaak tabaring no may kandak to met ti balakad. Ken kablaawak pa syempre dagiti padak nga viewers nang runa ka dagiti mangbibiyag iti studio yung sponsors yo. Ilinged daklatan itinagan na Diana kasin yung agtawenak iti 20 ket 8 may saak nga OFW iti Middle East. Ngayon iti agdama, bayat nga isursurat ko iti pakasaritaak. Adaak ita dito Pilipinas, takalkalpas laeng ti may kadwa kontratak. Kedjak pulos ni namnama kasin yung iti panagawid ko, iti panagbakasyon ko, kalpasan ti may kadwa kontratak. Ada nadat nga dakkela parikot. Parikot iti asawak nga ni atong. Wen kasin yung adan asawak ngimawan pa iti anak mi. Awan pa'y makatawen mi idi ng agdenden na kasagasawa kini atong idi nagdesisyon na nga agabrudak. No kasano nga napasamak ti amin kasin yung rugyak man idita agplan-plano ak pay laeng, wenno ilaklakad ko pay laeng, ipagpagnak pay laeng, ti papel ko, nga umay dito'y abroad. Ngay, si kamad gayam day ta, Diana. Ay, da kayo gayaman ti Marites. Lumabasak pa dito paraangan nyo. Ay, unang, anya ti orasin anak ko. Naladaw ka man nga nagawid dita. Ipagpag na kami ti papel ko nga mapan abroad nana ay anti anya agabroad ka ti kunam uwen anti saan ka di pa nga na istorya king kani atong nga asawak nga kaanakan nyo ay awan mo ti bagbaga na ta ay di nakmat ka sa salita deta nga kaanaka ni magpaiso nga agabroad ka anak ko uwen anti ne, nagsapa kamot nga mapan makigasang gasat iti balasyo taawan. Kaano laday di pa nagkasaryo nga agasawa. Adan sumagmamano nga bulan nanti. Dandani pa di makatawenen. Ay, wanang namnamahit kumaakit. Aganak kay kumapalango mo na. Saanin nanti? Makauray mo day ta anak. Ken kasano nga agkaanak kami anti no nagrigat mo ti panagbiag dito eh. Sa akad kasla marmar puog pa yan ti abong-abong nga pagiyanan mi nga balay kini atong nga asawa. Ay sa bagay kaasin tukit diti anak yu ko nam takasano. Awa man lang mo ti nagbaliwan deta nga balay day di kabsat ko nga naganak kini atong asawa. Hindi impatawid na kat kastano matlatan. Di mo tinarteremaan ni atong. Isupeng arday ti may isang rason anti no aping nga kahit ko ti agabroad. Takang runaan ti amin. Nasken nga mapatarimaan mi kin mapapintas mi ti balay mi kin atong. Ano kasano? Ada na pintas ka pagyanan mi ti pagyanan ti pamilya nga buklen mi anti. Ay na anak ko. Agpanunot kat maminribo nga daras sakbay ka nga agdesisyon. Ha? Apay matanti.
Saan ka din nga pagsayaatan dati aramidek? Dati papankot abroad? Pagsayaatan ano na sayaat kumamot dati asawam. Ha? Ay nanabiit kay pengamin nga nagamam mo. Angim di mo pa'y amot. Usto nga ugali ta asawam. Awan mo ti madi nga makitak nga ugali ti asawak anti. Ay wun ata sipod idi nagasawa kayo. Sardeng nandang idi madi nga bisyo na. Ay na nabarkada sugarol. Mamartag na ta asawam. Alakit aginom aginom andi ang saan mo't nga ti napalalo. Wun ata agasawa kay nga Rudain. Angem kasano nga Rudain no panawam. Apaman nga mapangkat abroad ay na agsubli lakit didikiti dati nga aramid ti asawam. Saan mo't siguro anti? Ay na mamati ka kanyak. Diyak la agtalak kadayta nga kaanakak. Kaanakak nga agpay so ang buong ti ulo dagiti naganak keng kuana ide. Aging gaita. Siyak na nga nagibili nanda ay na dinak to pa'y dingdinggain. Alaan ti panawang kape nga ron. Basta, pupuotem ti saok. Once nga nagabrod ka, balasan ka kakaasikan tulaang. Ay na, no panawam ta asawam, sigurado. Agsubli dagiti dati nga bisyo na. Ape nga mini pangpangag mo dagiti bagbagan ni ikit ko nga chismosa. Ha? Kit salut-sudik met lang gusto dagiti bagbagana. Nga nabisyo akidi. Kit wen. Saan mo nga ibagbaga kanyak dayta idi? Saan kon nga imbagaking ka? Saan nga napatag tinapalabas ko? Wen nagpaiso. Sagbeta nga nagasawa, sakbeta nagamam mo. Bisyok amin nga bisyo. Teko na nanting, agsubsugalak. Uy, nagpepeso. Agi mawan sugalitan. Iparit na Duterte. Uy, nangim. Kasanong rod na panawang ka? Kasti ko nakbakit. Sipod nagasawa ta, inidyak amin dagita nga bisyon. Ken, kas makitam. Sumursurotak kadipi kadigiti barkada ket saan met unayan saan kadi. Impamayso tiya relasyon ta. Ipamaysa akong ti panagasawa ta. Kumusta ti laklakad mo nga panagabrod mo? Okay matlaeng. Iti mabiit kat maamuha ko no maaprobaran ti application ko. Ngayon panagkunak, awan may ti problema. Gati mayat. Di maka-abroad kanton. Awan to ti probleman. Angim, ato. Baka mat no, agpaisuti ko nan Auntie Marites, saan ka nga mati ko nakmat? Uwin nangim kas pagarigan lang, awanak dito Awanak nga mangkit-kita king ka. Awanak nga may gawid king ka. Amang ano, masugsugan ta ka na giti dati abarkadam. Awan ti pagdanagam, bakit? Mala, naginanakan. Tamaturog tanton. Agsarita taman Auntie Marites. Ay, si kamot gayam atong. Apay mo't nga kasi ti ibagbagam ka ni Diana nga asawak. Anya? Kasla mo la upayan iti panggip ng agabrod. Ay saan kong upayan isuna ta ibagbagak latpud no si kaatong. Kung agpay sumati ko nak. Ay saan ko mat nga panangupay. Ngayon ibagbagak laking kuala tapno no amuna. Una ante angim saan ko marumping ka sa tibagbagayo. Kaya siyempre kayat na lang mat nga lumungaw ti biyag mi nga agasawa. Kayat na nga patarimaan mi ti balay mi. Kita deta pa nag-abroad na ti kaalistuhan nga aramiden na tapno no alisto nga mapatarimaan mi balay mi sakit ka sa tibagbagayo. Yata ipakat yung mga mita kinasao yun. Ay sa anak mga ikskasta. Agpaypayson tumat kami ti bagbagak. Ala, saan mo nga ilibak? Unay kayo mo ito nanti. Alalas ti palagsasao yun. Mangirumin kayo, bes ko mga dakay ti
Ay kumati, mga lukoy tirik na ti asawak, tapos ituloy na ti panag-abroad na. Tapag sayaatan mi matip, aramidan na. Ay pagsayaatan nyo no kung manasayaat ka, nga asawa na. Ay amamukan, atong. Amamukan, baraw. Sigurado lakit de nga, apaman nga maka-abroad ti asawa, agsublin ti dati nga aramid mo. Uray siya kasin yung kat nadlaw kon day tanga ugali winugalad ti ikit ni atong nga asawa. Amamu ti tao iti ayan mi iti lugar nga nakaikamangak nga adda chismosa na nalaing makibiyang iti biyag ti sabali nga tao. Ket gabuta asawak ni atong ket ad-adda nga iso ti dinggek. Ad-adda nga isut patsek kadakwada nga agigit. Aglalo ket sang kay baga kanyak ti asawak nga nupay adda dati nga mading aramid na sakbay kami pa nga nagamam mo ket saan nanto kanon nga sublianan. Nalato ka manayin si Kadayana. Auntie? Ay apo ay anak ko talaga intuloy mo latamo deta panggap mo nga aga-abroad. Rumbing na lang ituloy ko, auntie. Ngamin ket adanti arapa aping agasawa. Arapa ap. Ay apo aya. Panawang ka pa, auntie. Oy apo Diyos ko aya. Naaringan ka siguro iti asawa mo. Nga di kay dumdum nga kada kami nga babakad, da kami nga natataingan. Dumngeg akmet kid di ka, auntie. Angem mas dingdinggig ti asawak. Nga anya, iduron na ka nga gabrod. Ay, apo aya. Wan ata syempre nanamnam ay to isuna no adakan ton sadya abroad. Panagkunak, auntie, ket nagbaliwan ti asawak. Numan ibagbagayo nga dati nga mading aramid na. Napalabas na ijayen. Pacheck nga nagbaliwan namin pinsan ti asawak, auntie. Ay apo aya. Maala sige, makaamu ka. Angem di nagtubabalawan, wag sakit tot ulom kaday nga asawa. Maala sige, panawam. Taim siyempre, maarabid na to amin nga kayat nan. Panawam ka, auntie. Ay, Diyos ko pinanawan naklatan. Ay, pupuutim ti saok, Diana. Agbabawi kanto, balasang ko. Baga taliligli kami tayo ni auntie. Sigurado nga makaaduman tayo dyan, no? Diningdingig mo ko ma. Saan ko ngayon pangpangat niya kating bagbagana? Tapat check ti ko nam. Mga aramid lang ti chismis ni auntie. Supay Saan mo ngayon pangpangat isuna, gaputa. Kaya't na lang nga dadailan mo ti relasyon Kasat ugali dagiti chismosa. Dagiti biyangot. Perjenda ti biyag ti tao, padada nga tao. Kumusta gayam dati laklakad mo nga papel mo, bakit? Lakay. Apa nga nakaisim ka. Naaprobaranan ti papel ko. Talaga? Wen, ti mabiit kat makapana ko ni abroad. Talaga? Yes! Bakit nagmayatin? Good news nga rin dito, bakit? Iso nga masapong agselebrar ta. Aguri ka anya ka dito celebraran ta. Kadata pa naka-approve ti application mo. Sigurado lakit di nga. Lumong auton ti biyag ta. Bakit? Tangronaan na, dati balay ta. Unain dati balay ta. Kasano kat ni dandanin marpuog. Kasano nga rutin no aging ginid.
Wenno adda napigsa nga bagyo nga dumteng. Amang ano, marpuog dito nga balay. Wen, iso nga kayat ka nga palubusan nga mapan abroad ta. Tapno no ag tinulong ta. Papintasin ta dito nga balay. Ta ison to ti pagyanan tayo. Iti agbalin nga anak ta. Dahil tama ti arapaap ko, lakay. Iso nga ori no narigat. Ori no, ori no mailiwak to king ka. Anusak. Ta para iti pagsayaatan tamit lang dayto iadayog. Wen bakit maawatag. Ket ori siyak mailiwak tumit king ka. Ngimanyang karon. Narigat mo ti panagbiag dito eh. Anusan ta ah. Ibturan ta ti iliw. Panunutin ta lakay. Para iti masakbayan ta dayto ikan ti agbalin to nga anak ta. Wen nga rod bakit? Iso nga naskin nga agselebrar ta. Anya? Oh my God dito. Ay! Ay! Atong! Oh my God good news nga rod dito yung pasabat mo kanya. Kit talaga nga karugsok ita no kasta nga naragsaka kit. Gari ka apay. Di mo ka di kaya? Mabayag to nga panawin nga. Awan ti kasto ita. Apaman nga dakat abroad. Wen agulit ka nga ron apa nga di mo kayat? Nabandog ka di? Saan? Apay nga ron. Anya pala ti baybayag mo. Nakpagdigos Saan? Bayba amon. Agulit ka agad nagmalmalimak nga dagtarwar. Gakapudutan na kadaan. Naglingling itag kadaan niya. Baba amlata. Umay ka. Urisang kagdigdigos bagat. Kayat kulata. Umay ka. Inta kititi silatan. Inta. Oh, sakpay ti masikuran. Lakay. Baba among kunakmut king ka. Sakit agling itak man ni. Kumano mapanak agdigos tap no mabang-aran direct na. Madamdama ka to agdigos. Alan, di ka di mabangsitan di ngiwat ko. Diyak pa nagtututbras. Ori naklagtutbras ko mababa amon. Anya? Itay pala bigat nga nagtutbras siya. Baba ang nga ruta. Uri no saan kagtutbras di makalawas bagat. Kaya't kalatang agkan. Agkak dagatit. Agkak pa ititingid mo. Agurit ka. Abay. Saan ka di ka naabgan? Kit ni naglingling itak itay. Man ano, di may metap do adda si traman na. Okay lang nga naabgan. Gari ka. Apay. Iawat mo hindi jay paliid nga ron. Ha? Nakapsot ta electric fan ta. Napudot agling itak. Iawat mo di palid agpalid hakit ni. Kas taon ni tilingit ko. Okay lang, aglingit ka. Naimimas no ko agad. Isupay talaok na. Pangpaimas day talangit mo baka. Mure agkak tikilig-kilig. Ay! Ay! Apin nga kam takilig-kilig. Mure na alsim bakit kahit kalata. Sika nga talaga, nagarik ka. Aping agkam ta, kilik-kilik ka na naglingling itak-itak. Kasta't kinapatig mo kanya. Amom Diana. Uray di kag digdigos makalawas. Agkak tulat tato yung kilikili. Ay! Ay! Nagarik ka. Dahil tulaon iti kailiw ko king ka ato. Taorin no kasanot karigat ti bihag. No kasti nga. Aglin na ilo ta. Malipatan ta amin nga kinarigat. Amin nga problema. Uwin nga rod. Angin anusan ta. Anusan ta. Mabit matlayang ta 2 tawen. Nagbakasyon kanton. Uwin nga rod.
Puri tadamot cellphone. Supay Angin agkari ka kuma atong. Nga niya. Ura niya ti mapaspasamak. Saan mo ko mga sublian na kiti mading abisyo nga ibagbagan ni Auntie Marites? Ikarik, bakit? Saan ko nga sublian na kiti mading abisyo? Promise? Promise? Cross your heart? Cross my heart. Talaga? When? Kasla ka maladagan nga agsuso atong. Nga rod. Bakit? Uri no expired na yung gatas mo. Kahit kulat kang Ops, papanam. Aha. Kit pumababag pa ya. Oy, pera magditan Kaabay. Kit siyempre nagmalmalimag di tarwar. Kit? Siyempre jak pa'y nagkaukaw. Okay lang, bakit? Nyalakit din. Sigurado ka? Well, okay lang. Madi, kaya masikurana. Ngayon yun, siyempre, imis is buak. Sa anak ba't nga nagkaukaw? Okay lang ko mo. Nyaladanag mo na ya. Makamu ka? Kulak tupay. Mati kulak tupay. Inak pala, kaw nga ron. Saan okay lang? Jela damo ti medyo napigsa. Anya? Medyo napigsa tama na, di muna nga singlot ko. Bastos! Kulak laeng. Kahit kulata dahito, yung nga mabuguan, bakit? Uri mang kidi makalawas nga dim kaukawan dahito. Kaya't kulata. Ay, tilada ka, nagdugyot ka. Ala, Diyos ko. Nagdugyot ka. Pero, takas taulay pa nangimas ng Diyos ko. Ala, kumamano dyan. Ang karais mo itay. Diyos ko, ay. Apay. Kaslakla nakatama iti maiparit nga droga. Bastos ka til. Ngayon nagmayat, bakit? Nagmayat adabang ibang ina. Til ada ka. Uno kaya't mo kit ulitik pa. Ay na muna. Istunan. Ha? Istun. Dito tunukan makaalakat sakit mo. Ay, adayamot kanyak na kita. Sa anak nga mga talaban ti sakit, no kakasta lang. Mailiwag to king ka, bakit? Agkang ka man. Ay, kayat! Apay nga di mo kahit nga agkang ka. Peran mo tin, napamuwi nagkaagkan data kukwak sa nakagkan. Apay karik mo. Kukwam man. Bastos din. Saan? Apay di mo kahit mo. Saan? Bastos ka. Nagbangsit. Uno di mo kayat. Sa alat nga rin. Rabawang ka nga rin, bakit? Nagbiyahe ta na mapansan ni langit. Itayok ka man ita. Itayok ka itiragsak. Paglangoy-langoyin ka itiragsak. Bakit? Day talaunay ka iliw ko nito. Ang aginanos tala kay Uri ta damat cellphone nga pagtawagan ta. Baka mat masulisog kanto no awanak tito. Saan bakit? Kasti ko na. Saan kung itong sublianan ng dagiti mading abisyok, idi. Promise? Cross your heart. Cross my heart.
Sigakat sikan tulaang bakit. Ah, ah, ito na daag sa jay. Kang runaan nga, ikuata na ti parang patalimaan ti balay Munumawalbalin, pasok ka tanta amin. Well, anya ka dit kahit mga balay. Uri ti simple laeng, uri bunggalo laeng. Mano nga kwarto ti kayat mo, mano nga silid ti kayat mo. Uri mga talo nga silid lang. Talo? Well, 1, 2, 3. Anay ko, ano tayo dyan? Talot kayat mo ang kwarto ko nam. Kat, pinanakpak-nak na mitlo. Manon tumot ti kayat mo agbalin nga anak ta. Kat, uri talon tumot lang Talong anak? Well, 1, 2, 3. Inamuan. Tilanda kasi ka atong agbagtit kan sa. Kahit kalaparag sa akin, bakit? Tamok nga. Uri no. Asa mo ibaga kanya. Amok ka narigat met paraking ka nga madayo ka. Ipatpatag ka unay-unay bakit? Sa mo kumapanunutin. Nagaputa adayo ka. Agarami dakti madi dito Kasta laon iti kayat ko lakay. Uri no saan ta nga pagdenden na uri na adayo akin ka. Natalged to latatriknak. Nga dinakto saktan. Dinakto lukwen. Saan to Apolos? Ipatpatig kami to unay-unay atong. Inta nga ruden bakit? Intahan iti langit. Intahan aglangoy-langoy kadagiti ulap. Aglangoy ta iti ragsak ita nga agpatnag. Wen lakay. Bakit? Diana, bakit? Atong lakay. Nagkariti asawa ka sinyong nga agsingsing pet bayat ti kaadak iti abroad. Nagkari nga agtinulong kami tapno alis tumi nga magunod ti arapaap mi. Ang runaan na ti maadaan kami iti natibker uri gagangay laeng nga balay. Damok ti makabadek iti sabali apagilyan ka sinyong ket aklunek nga agnernerbiyos sa kidi damok. Siyempre, jak amo no, anyat agbalin nga gasat ko iti abroad. At damat di kiti saan na mapagasatan. No may panggap ti trabaho kasinyong kita nasanayak mo iti trabaho. Iso nga awan ti agbalin nga problema dagiti amok kanyak. Tila pang panunutik idikit baka makatumpungak iti naranggas nga amok. Ngem kaasin na po Diyos ket nagbalin nga nasaya at dagiti amok dito yung Middle East. Ket bilang dak akas pamilyada kasinyong. Malaksi diti trabaho pinalubusan dakpay nga ag sideline. Talaga nga anada, nasayaat da. Kaya't kung amin nga laalisto nga maragpat mi dagiti arapaap mi nga agasawa iso nga no ada gundaway ko ag sideline nak tapno dagdakkel ti kita dagdakkel madlat maipawit ko ken atong nga asawa. Idi damo nga panagipawpawit ko kasinyong binayadan mi ngayon muna dagiti utang mi nang runaan na dati utang mi
nga dati ginastos ko nga nag-apply iti abroad. Ket nagtulag kami nga agasawa nga apaman na mabayadan mi digiti utang mi rugyan minton dati arapaap mi nga makapatakder kami ti bukod mi abalay. Gabuta agtalekak iti asawak impaw it ko amin na sweldo ken kuana adala mabati kanyak nga pang ada napialad da kautag na da pakausarak. Ket nagkariti asawak ngano mairing pas amin nga baybayadan mi nga utang aggatang tumuten iti materyales ket rugyan nanton ti panakaipatakder ti bukod mi abalay. Ti amo gidi kasinyong ket awanen ti agbalin nga parikot mi nga agasawa. Ang madam dagiti gundaway nga tumawag kanyak ni Auntie Marites. Jak amo no. Ape nga tumawag pala ti bakit ket awanak na sa giant. Hello, auntie. Nakatawag kayo man. Ay, anak ko. Ay, kumusta ka dito abroad, Diana? Nasaya at met, auntie. Kada kayo nga, kumusta kayo mo dito Pilipinas? Ay, nasaya at met, anak ko. Ay, ang imada ko maibagaking ka. Anya day siya, auntie. Amom ka di. Nga masansan nga saan nagawid ti asawa, mitirabi eh. Anya, auntie? Ay, konaktupay nga di mo amo. Ay, pasaray bigatin no makitak nga sumangpot iti balayo. Anya? Ay, dahi dati kong kunaking kaidin. Bakakat baban mag-isugsugal. Ta, agraira man isugsugalay. Dahi dati kong kunaking kaidin, Diana. Bantayam ti asawam. Ay, di mo laambaw. Baka masayang laeng dagita pagbanbanugam dita. Balasan ko. Mati ka mat kadayta nga bakit? Amom na orga chismosa daytan. At daaya pa'y sugal itagat awanin, ipari ti Duterten. Awen nang apay ibagana nga masansan ka no nga, bigatin no agawid ka. Nga saan ka no agaw-awid ti rabi di balay? Apay ka mga ibagarat kasta. Kasano ko nga muna nga agawid ak ti bigat. Kat masapa mat na maturog ti rabi. Siguro agad nakaturogin no agawid akon. Mamatmati ka kadayta nga bakit? Ibagak ba't king kaidin bakit? Mang perper dilaeng ni Auntie Marites. Kaya siyempre, di nakmakita nga agawid iti rabi ah. Iso nga ibagalan nga sa anak nga nagawid. Asino ka di patpatsem, isuna uno siya. Siyempre, sika, gapita sikat asawa, atong, metlagayam. Sa pelangar nga kasta dahil at pagsarsaritaan ta. Sa among aming ipangpangag na nga bakit kunakmat king ka. Uwi nang anti misuna kabsat ti inam. Amangan ba't no concern laking ka? Concern. Dakis ti ugali dahil nga bakit? Mang perper di tao. Ala anti, nagsarita kami mutan. Angin, siguro matmaturog ka no sumangpit iti rabii anti. Ay na, mamatmati ka mat kadayta. Naglaing nga agrason ta asawam. Kasano ko baga nga agawid ti rabii. Bigatan nga agawid. Awan tao iti balaydag, patpatnag. Siguro nagbidot kay laing anti. Saan nga nagbidot? Ure no bakbakit anak ko amok ti mapaspasama kiti aglawlaw. Baka di mo pa'y amo. Ti anyanti. Baka adapay babae ti asawa mo. Ha? Babae? Ituwain. Hindi na minsan nga aldaw ada nakita nga babae nga simra kiti balayo. Napintas nga babae. Nga adulti suot na nga alahas. Uno saan? Saan naman nga babae day jay? Baka mo't mapanagsingir ito utang. Wan na mapanagsingir iti impaatiw na nga utang. Iti sugal. Anya? Ay na, mamati ka kanya. Nagsubli ti kinasugador ti asawam. Deta.
Ay, saan, auntie? Agtalay ka kiti asawa. Pa-check ti ko na nga saan nga subyan dahil nga bisyo na. Ay, kit pa ipanan na nga ron. Dahil ipapawit mo keng kwa na. Api nga nadamdamagin nyo dahil auntie. Ay, kukonsernak lang mo't anak ko. Kat siyempre ka anak ka ti asawa. Alangan mait. Nga saan ko nga bibiyangan. Babaan nyo latan ang tita. Da kami latan di makamong agsarita. Mabalin. Kin saan da ko mga awagan nga. Kasti ti magbagayo kanya. Ay, apo aya. Tagidak sempay. Nagiti panagibagbagak keng katpud na. Isakit kailang arudan siya kapay ti dagas. Ay na, makapasuron kayo. Makapasakit tinakam kayo. Kunaktuman keng kang bakit? Saan ka nga mamatmati ka tayo nga bakit? Amom lang nga chismosan. Baka mo ti magbaga na nga babae nga simrek dito balay. Dati agsursursura babae nga lakot alahas. Angim sana kagimatang tawang matigatang ko. Kasta ka di? Api nga awan ko matigatang mo kit nakadado mo ti pawpawit ko keng kan. Napananadagat yung pawpawit ko keng kang kwarta atong. Ha? Kit or-ornong ka. Or-ornong ipipangkod bangko. Tayo sundod pananggulpik nga panaggatang iti materyales. Inton marugyan nga may patakder ti balay ta. Ti amok no isugsugal mo. Api ko mga isugal ko. Awanin ti sugal. Ti parit ti Duterte ko rakmat. Alang arot. Nalakit pasensya kan dinamag ko king ka. Nakakulkulit de ching antim. Isungarod nga saan mo nga ibang pangag numabalbalin likli ka mo saan mo nga sungsung batan nagitatawag nan. Walang mabainak mo. Ala, basta saan mo patpatsin di na magbagan etang bakit. Awan pagdanagam tadig di pagpawid mo urno nga. Ta isuntod igatang kot materyales para iti pagpabalay ta. Ala nga rod, ala. Pasensya ka na. Ala nga rod, dapat trabaho. Babayin. Hello, auntie. Ay, nakatawag ka man. Di mo kaya't nga kasarita nakta. Tagtagidaksendak. Pasensya kayo na, auntie. Awan ti sa amok sa bali nga tawagak. Diyak namin matawagan ni Atong. Naka-off mo ti cellphone na. Auntie, ulit asidig kayo matlaeng iti balay mi. Mabalin ka di nga mapan kayo iti balay mi takasaritak ko man ni Atong nga kaanakan nyo. Importante lang kami, auntie. Ay na. Apit na pa ng cellphone na. Jack, arod amo, auntie. Naka-off met. Ay, bakagat na isaldanan. Wano na ilako na cellphone nan. Ay, kat no agsapa man itay nagawi din. Naggapo siguro ti sugalan Naipaatiw na siguro dati cellphone na. Kung nanamot nga awan ti sugalin, auntie, iparit ka no ni Duterte. Ay, naadalata Adalata balasang ka, Ilimang dadag iti manugal ti agsusugal. Anti kasaritak man, mabalin. Ingkay malabi iti balay ta. Ingkay baga, nga naskin nga pagsaritaan mi. Alalawan. Naguray ka nga ron, tayo nakidibalayo. Tumawag ka after 5 minutes, anak ko. Sige, auntie. Agyaman hak. Hello. Api nga, di ka matawagan ng cellphone mo. Awan din cellphone ko, bakit? Naperde. Anya? Naperde? Naperde. Kasano nga naperde? Naregret ko nga may, nag-crack dati screen na. E di, lukatak, openek, madimot mag-openin. Kamapain kini antim, timaw tawag keng kuana, tadyak ba't amo na niya tapos pasama keng kan. Mabaling ka di, nga no tawagan na ka, ni auntie kat sa mo nga kaskaso. Deta yung bagak keng kayo di, bakit? Saan nga iso na timawag? Siyak ti timawag keng kuana, kahit ka nga makasarita. Ay, Anya, kumusta? Inakagpawit.
Ket ni, inkanto gumatang digiti materyales yung tarugyam to da balayan. Ket ni, dandan iti panagawid ko, panagbakasyon ko. Uy, nawandanag. Malaing ka na tagpawitan. Angin kasanuwar nga maitawag ko to. Dito confirmation na. Dito tracking number na. Ala kong pormento ditan. Usarak to cellphone ta i-chat kan to damdama bakit. Ala nga ron, ala. Ken gumatang kan to baro nga cellphone mo, no madi matarimaan da itan, dito cellphone mo dati. Tapno damat la pang kontakak ken ka. Alawan bakit, ala. Ingka nga ron agipaw itan. Ay naktumat aggatang ti materyales en. Apaman nga maipawit ko ti kwarta kasin yung nagsarita kami manin nga agasawa ket ingkarina nga rugyanan ti panakaipatakder ti balay mi aggatang kanon kadagiti materyales ken mapan makisaritan kadagiti mga ramid mangubra iti balay mi ket inulit na pa nga imbaga kanyak nga abayat nga awan kano pa iti baro nga cellphone na ket saan nga ni Auntie Marites ti pagtawagak urayak kanulatan nga isut umunang umawag sang kay bagana kasinyong nga awan kano iti nasayaat nga maited na no kanayon ko nga kasasarita ni Auntie Marites tatalamang dadael ti araramiden na kada kami. Gaputa ing kari kanyak ti asawak nga marugyanen dati panakaipatakder ti balay mi in kagumaak ti nag-sideline ninayunak pa ti sideline ko tapno no adado ti maipawit ko nga kwarta tapno alalis tumet lang nga mairing pas ti balay mi kat sipo di din saan ko ngayon kaskaso pay ti sasao ni Auntie Marites saan ko nasungsungbatan dagiti tawag na edita saan ko nasungbatan dagiti tawag na kanayon meten nga ag-chat, ag-message angim saan ko ngayon open kasi nyo tagas ti ko na ti asawak pakadadaelan lang ti relasyon mi no ipangpangag ko ti ikit na nga Marites naka-schedule idin di panagawid ko kasi nyong kalpasan ti kontratak angim ti makadakes nagpandemya met rason no apay nga saan ka nakaawid nagrenew ak iti kontrata nga awan met ti reklamo ti asawak o reno saan ka nagbakasyon kalpasan ti duatawen kasinyo kunana isupay tagastos mayat bet kiddi kunana isupay tagastos igatang lat materyales en wenno pagpasweldo ken tunggal kumustaek ti maipatpatak dera balay. Basta surprise tulatan bakit? Anya nga surprise? Diyak kahit di surprise. Angim narugyan ka din? Anya, kumusta? Uy, narugyanan. Awan pagdanagam. Basta, madmadino isesend ko picture na king ka. Awan ti thrill na. Napimpintas no inton sumangpet ka isundot pa nakakitam basta bakit surprise sige nga ro basta sigurado yung nga napintas deta balay ta nalagda saan nga asi ti panakaipatakder na wen bakit anya awan ti pagdanagam nagtalekak iti asawak kasinyong nga ore no jak di mawat iti pamaneknek nga narugyanen nga naipatakder ti balay mi nang namnamaag nga iti panagawid kunto kalpasan ti may kadwa kontratak ket addanton uray simple laeng ngem nalagda nga balay nga sangpetak sakbay ti panaglepas ti kontratak kasinyong excited ak nga agawid makitakton ni atong nga asawa maarakop kung tumanen maagkak tumanen ti patpateg ko alalaki ken makitakton deti surprise ko na nga impatakder na nga balay mi makitakton ti bunga ti bannog ken sakripisyo dito'y balasyo taaw
Makalawas sakbay ti flight kong agawid. Gabutawan ti ubrak kaday di nga oras. Diya mo no, biglalatan nga na-curiosak nga nang basa, nang lukat kaday ti message ni Auntie Marites. Lukatak man kiti ti message ni Auntie. Halos inaldaw idi nga ag-message kanya. Ngem jak met iyop open, jak basbasain. Ngem adan makalawas ita nga saan nga nag-message kanya. Apin na ta, nauma siguro ate bakit? Nga agipulpulong, itil-tilad da. Basaik man kiti dati message na. Ha? Anya dati ko na na. Dati naudi nga message na. Ay, Diana, sayang tinagbanbanlugam dita abroad. Di kan tumit ngamin mamatpati kanyag. Anya ngay ita. No kasano nga dandani marpuugen ti balayo nga pinanawam, nakarkaro man itan. Ha? Ti amom siguro kit adda balay nga sangpetaman niya. Piman ka pa'y, Diana. Di kan tumit ngamin dimngig kanyak idi. Ha? Apod no nga na dahi in message kanyak ni Auntie Marites. Pudno ka di dito nga no anya dati balay mi nga pinanawag. Nakarkaro pa itan. Angim ko na ni atong nga narugyanin nga naipatakdar ti balay mi. Kasi siguro itakad danda ni malpasin. Kat nabayagin kin nagadun nga kwarta tin impawit ko kinkwana. Anya nga ti bagbaga na nga surprise. Diyos ko, dito ka diti surpresa na kanyag. Masurpresa ang gabutawan met ti balay nga naipatagner. Oh, Diyos ko. Tawagak. Tawagak ni Atong. Oh, hello, bakit? Di ka saat makaura yan. Inton lawas na ti flight mo. Atong, ibaga man ganyak ti pudno. Anya nga pudno. Pudno ka diti imbaga kanyak ni Auntie Marites. Anya, deta ka manin. Marites, Auntie Marites manin. Dimit ko lang ka sa uwin, angim ti kuna na kanyak. Awan ka no, ba't tinaypatakdar nga balay ta? Tanoan niya ka no, ti balay nga pinanawak idi. Nakarkaro ka no, nga marmar puugitan. Ha? Ape ngamin nga mamatpati ka kaday nga bakit? Kunakbat king ka nga sorpresain ka. Bye-bye amdi nga bakit? Mang perper dilaan. Kahit ko nga makita ti balay. Ala, picture man. Awan di camera ti cellphone ko. Anya? Tilaad da. Api nga di ka mamati kanya. Adda ka di ka patsyan di nga bakit ngim siya nga asawa. Saan ba't nga kasta? Kahit ko lang natalgid ti riknak. Siyempre kasi ti message na kanya-kanya nga rin ti namnamain nga mariknak. Kahit ko lang nga makita. Alan makitam to nito nagawid ka. Kasti ko na sorpresain ka. Ngim sigurado ka? Masorpresa ag? Saan nga po doon ibagbagan ni Auntie? Wen, saan ka mamatmatikin ko anak kung nakmutkin ka? Mala, sige. Adda nga pinatik manen ti asawa kasin yung nupay medyo saan unay nga natalged tirik na makauawidan akon. Kahit ko nga talaga nga siya mismo makakitan ti aktual nga mapaspasamak iti asawa no anya ti pudno. Kahit ko maamuan no asino ti gibagbaga ti pudno. Aging nga dimteng ti flight ko nga nagawid kasin yung adda nga madanagan na aklunek nga adda nga patcheck ni Auntie Marites. Taapi nga kasi siya dinala kaya timang ti prueban pamaniknek uri picture na lako nga tapno agtal namo tirik na adda nga agat atapak iti asawa kasi niyo adda nga mamati ak nga awan ti madat nga balay na dahita ti ko na ti asawa nga sorpresa.
Si kamot gaya man, Diana. Si mangpat kagaya man. Uwen anti. Kataan niya. Agmalmala nga kalataditan. Nakamulingling ka nga mang mat day ta balay nga pinanawam. Jakim pagarop nga. Jakim pagarop nga po dati ko nayo. Anti, kung nagtumat kami king kaide. Di ka tumat mamatmati. Alaman kita man ita. Adda ka din nagbaliwan ta balayo. Adda ki di nga dimaan. Adda nga kimaro. Danda ni marpuogan. Ayop di nga atong. Kung nagtumat king ka. Agbabawi kan tulaeng nga agabroad. Ay na, di kan tumat mamatpati. Nga, apaman nga mapan kat abroad. Agsubli dati nga bisyo ti asawam. Anya ita. Na pala nga rod, nagiti, nagbanbanog ka. Nagip-ipanan nga rod ni atong, nagiti yung papawit ko king kuwana. Nukastoy may tinadat nga balay. Timaro pa'y. Awan na po, nagbanbanagan. O patatawin ko. Kastoy ti masangpitag. Nakitam ka din ni Atong. Awan nga rin isuna dito yan di. Kung natupeking ka. Aldaw ti sa sangpit mo, awan isuna. Di kan tumat mamatmati ide, nga kanayon nga saan nga sumangpot iti rabi Mapan siguro makisugsugal, agpatpatnag. Insugsugal nan, nagiti nagbanbanugam anak kao. Ay na. Maasya anak ka. Ang di kan tumat ngamin dimngig kanyak. Auntie Diana. Ay, si gayam balong. Auntie Diana, adda kay gayamin. Wen, awamot ni uncle mo, jak nadat nga ni uncle mo dito. Among ka dito, ayan ni uncle mo. Among ka dito sa dino, ayan na. Isungor ni mag dito yan, auntie ta, adda na kay baga nga, si mangpit kayo. Kit imbaon nak ni uncle, atong nga, umay ko ibaga kada kayo nga, adda isunay jay banger nga sityo, auntie. Ha? Ni atong? Uwen, auntie. Adda isunay jay banger nga sityo, jenti, among bidya abit ti balay da antisiping. Diti adda tiyang Uwen, apay. Diti bakante alote sa jay. Uwen, auntie. Adda isunan ni uncle atong sa jay. Jay mismo nga maipatpatakder nga balay. Ha? Maipatpatakder nga balay ko nam? Uwen, auntie. Adda ni uncle sa jay. Sige, auntie, panawang kay Pagit. Adda pa ubrak, auntie. Ingkay tulatan, auntie. Uwen, sige balong. Agyaman na ka. Ano kasta? Saan nga dito tinagbalayan na? Saan nga dito tinangipatagdara na ti balay mi? Nung dikit di bangir nga sityo. Iti dati nga bakante nga lote. Ha? Urek na bang aran? No kasta? Saan nga pudno ti ibagbaga ni Auntie Marites? No kasta pudno ti imbaga ni atong kanyak. Nga masurpresa ak. Inak karot ijay. Kahit kung makita ti may patpatak na balay mi. Atong kailiw ka unay, bakit? Iso ko di dahil titi surprise ang kanyak. Uwen, kas makita, may patpatak na rin di balay ta. Kunaking kaili nga bong galulaeng. O rino,
Urin awan second floor nangim adamit second floor na daytoy. Ngamin ket kay ko nga dakdakkel met laing ti pagbalayan tayo. Kenti agbalintong anak ta. Pagkawanan ko maatong. Ha? Abe nga gidkid daw kati pamakawan ko. Bakit? Adda ka di basol mo? Awal mo ti panagkunak. Adda ka la basol ko. Anya day jay. Namati ang kini Auntie Marites. Ni Auntie Marites. Anya ti baganaking ka. Nga awan ti na ipatakdera balay ta. Ngamin saan ko pulos imbagbagay iti sa bali. Balay ta nga agpaiso na iti may patpatakder. Wen, ang hindi ka makatagari. Manulaeng ti makaamong ng taking balay dito eh. At ang Buda, agtrabaho akla dito eh, kasporman. Ngem, dayto yan ti bunga tinagbanbanno kami iti abroad. Bakit? Ken siyempre, timulong ak mo ta. Adamot ta, mapanak mo agtrabahon. Kinagpaisuan na, marabrabyan ak agawid ta. Ag side line ak pa, makipaspasada ak iti tricycle. Ayat ko laeng nga, alisto ta nga mapatagder ti arapaap ta nga balay. Bakit? Agyaman ak atong, agyaman ak unay. May isa, saan ako nga agyan ijay dati nga balay tayo. Ngamin ket kung aliklikan ni Auntie Marites. Toxic dahil nga bakit? Kahit mo sa pag-iyanam nga ron. Dito eh. Ada, kasla baraks dito obreros dito. Dito yung umyanin. Siyempre, adayuwak ni Auntie Marites. Nasurpresa ka di matlaeng? Wen, permi. Kasta unay tiragsak ko lakay. Agyaman ako na keng ka. Agyaman ako launay keng ka lakay. Nakaragragsakak karon nga nagbakasyon kasinyong. Nakaragragsak kami nga agasawa, bayat iti panagbakasyon ko. Kat iti agdama, adag pala ditoy. Sa anak pa nga nagsubli kasin. Iti napasamak nga kastoy kasin yung ti amok kat awan ti napagurami, awan mo ti nagrabyado mi nga tao. No apay nga kastalauna yen, ti pananggurgura kada kami ni Auntie Marites. Kinagura na ti pananganlilaw, ti asawak ken kuana. Kinagura na ti ni adayumi ken kuana. Apay kano nga iti sabali nga lugar ti nagbalayan mi. Kasla binastos ko kanon dagiti kasla binastos mi kanon dagiti dadakkel ni atong nga nangipatawid ken kuana ti daga. Ken dati abong-abong nga balay. Di nagpaiswan na kasin yung liniklikam mi ti bakit ta awan ti nasaya at nga maitid na kada kami nga agasawa. Mamati kay man wenno saan ngempod no nga nagbalbali wen ti asawa kasin yung. Ang ti makadakes ay na tila addamat nga iwarwaras ni Auntie Marites. Kunana tila da nga kumporme bagbagana nga adda kano sugar mommy ti asawa. Iso nga ti kano kinaalistok nga naaddaan ti kano kinaalisto na nga naadaan iti kwarta nga pinagpatakder ti balay. Takasano ko mga makapatakder kami ti balay kat sugarol kano nabisyo. Kasla saan na kayat ti bakit nga aklonen ti biddot na kasinyong kat tagtagidaksen na kami meten nga kasla inlaksid na pa yun ni atong kakaanakan na nga kadara na. Tapir-perjen na kami. Nasyak kano ti kamamartiran ti amin na martir ta pinalubusak kano ti asawag nga nagararamid lata ti madi. O no saan kano nga sugar mommy adda kano bakla nga mangmang ti kwartana. Ay naya.
Wano saan, ada illegal nga aramiden na, baka agilaklako kano ti maiparit ka droga. Nula ko maawan ti respetok itinatataengan ngem siya kasinyong kata talaga nga mapagsawsaw ako no madangrak ko matay bakit. Angem natirid ko pala trick na. Ngem uri no saan ko nga ikasus, uri saan mi nga ipangpangag, ay na umay lumabas-labas itil balay mi. Umay agpaspasagid, Diyos ko. Api nga dakas ta nga klase tao ko na. Iso nga da kayo nga viewers, sakbay kayo ko mga manghusga iti tao. Panunutan nyo ko mga saan amin nga asawat OFW ket manangal lilaw. Dagiti duduma ket isudat, ana? Dagiti duduma ket napudno da, aya. Iso nga, kung nakita problema ti asawa kasinyong, angem ti agpaiso problema ti kabagyan ti asawa. Dahil talaunay ti parikot ko, balakadan dakman no kasano nga maliklikan ti tao nga mangidadanes akas ken ni Auntie Marites. Sabay kumakasinyong taadamet na ibati na nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biyag dati pakasaritaan ti parikot ko ngay nakimbilay kada kayo. Ket agyaman aklaunay ti anos ken laing mo nga nangibasa dati surat ko. More power to your program. Ken ulitek dakay nga para comment ala saan kay ko mga manghuskos ga adagos. Saan nga gaputa na pasamak kada kayo. Saan nga gaputa kasjay ti asawa yo ikat kasjay amin nga asawan ti OFW. Ngamin kasinyong ti asawa ka ni atong idol na ni kasinyong yung iso nga nagbalbali wen. Iso nga dahil talat makunak kaya dahil nga rin mga kasin paggibusan ti surat ko kaya to'y pagayam yo nga agproblema. Basit lang nga problema lang ti tao taglawlaw dagiti Marites nga mangdadael iti pada na nga tao. Diana iti Ilocosur.